U ovoj epizodi podcasta Bantustan sa nama je Darko Donevski. Darko je doktor astrofizike, istraživač, a takođe i pisac, pesnik i naučni komunikator, ali i veliki putnik. Radio je u 5 različitih država, a trenutno vodi naučne projekte na univerzitetima u Varšavi i Trstu. Darko se bavi istraživanjem evolucije dalekih galaksija, a u jednom momentu bio je u timu naučnika koji je otkrio najudaljenije jato galaksije u svemiru. Piše pesme, eseje, naučno-popularne članke i naravno naučne radove. Obišao je mnoge krajeve ove naše planete, uglavnom zato da bi bolje video stvari koje se nalaze daleko od nje. Darko, dobrodošao u podcast Kluba putnika. Hvala mnogo na ovom pozivu i zaista mi je drago da možemo da pričamo malo o putovanjima danas. U jednom intervjuu, koga se možda i ne sećaš, rekao si da je danas život jednog naučnika u isto vrijeme gladijatorski i nomadski. Zašto gladijatorski i zašto nomadski? To je jedna, tad sam to pokušavao tako da objasnim, pošto mediji često ne znaju puno o tome koliko je kompetitivan život vrhunskih naučnika i pogotovo u svetu veoma skupih naučnih disciplina kao što je recimo astronomija. Primjera radi, ono što se vidi u novinama ili na televiziji kao rezultat nekog otkrića u astronomiji, a recimo to su neke prelepe fotografije sa velikih observatorija, to je samo ta lepa slika našeg naučnog života. Naravno, u stvarnosti naučne istraživanja su izuzetno dugotrajna, nekad zahtevaju vrlo pažljivo planiranje, odricanje, vrlo su kompetitivne, dakle često i ta neka takmičarska nastrojenost je malo i nezdrava. I primjera radi, u astronomiji na 1000 timova konkuriše za korišćenje najvećih svetskih teleskopa, samo mali procenat ljudi to i ostvari. Znači, to je s jedne strane. Sa druge strane, naučnici moraju mnogo da putuju, kako zbog istraživanja, tako i zbog prezentovanja svojih radova. I u tom smislu je život naučnika, kao što si rekao, i gladijatorski i nomadski. Kad smo već kod nomadskog života, možemo reći da postoji više vrsta nomada. Recimo oni klasični nomadi koji se sele sa svojim stokom, onda postoje digitalni nomadi koji se sele sa svojim laptopom, a jednog dana će možda postojati i svemirski nomadi. Za tebe možemo reći da si akademski nomad. Ti putuješ svetom da bi se bavio naukom u potrazi za teleskopima koji ti omogućavaju da zaviriš duboko u svemir. I ti teleskopi se obično nalaze na nekim veoma zabačenim, egzotičnim lokacijama gde malo ko ima razloga da ode. Reci mi, kakva atmosfera vlada tamo u tim pustinskim i planinskim observatorijama? Da bi naši slušaoci imali vizualno onako da zamisle sad koje su to oblasti o kojima govoriš, to su neka od najsuvljih ili najviših mesta na našoj planeti. Uglavnom, observatorije sa kojima ja radim su veliki teleskopi koji istražuju svemir u spektru elektromagnetnog zračenja koji se zove milimetarski radiospektar. Dakle, mi istražujemo zračenje, termalno i radio zračenje koje dolazi iz svemira. I ti teleskopi se nalaze recimo u pustinjama u Atakama u Čileu ili recimo na jugu Južne Afrike, takođe u pustim delovima, dakle, kontinenta. Neki veliki teleskopi su recimo na vulkanu Mauna Kea na Havajima i na Južnom polu recimo. Tako da atmosfera koja tamo vlada, ja bih rekao da se može podeliti na neka dva dela. Jedna je atmosfera izazova, a druga je tišina. Ta tišina čak i kopka dosta često, zato što na tako udaljenim mestima, na velikim nadmorskim visinama, u suvim oblastima čovek odlazi da bi izvršio određeni zadatak, a u isto vreme ima jako puno vremena se bori sa svojim mislima, sa nekim projekcijama, očekivanjima, sa neizvesnošću zadatka koji ti je poveren. Dakle, način na koji procesiraš misli na recimo 5000 metara nadmorske visine nije isti kao kad si pored mora ili u ravnici. I to je sasvim, dakle, ta jedna
psihološka, jedna nova strana odlaska na takva mesta i da kažem, ostvarivanja onog dela posla koji inače radiš svaki dan, ali na potpuno neuobičajenom ambijentu. Pejzaži o kojima govoriš i o kojima često pišeš, gotovo da sadrže u sebi nešto metafizičko. A interesantna je i simbolika čitave te priče. Ta činjenica se moraš udaljiti od civilizacijskih centara kako bi video nešto malo dalje, kako bi zavirio u svemir. Pretpostavljam da je to pre svega zbog svetlosnog zagađenja koje je posljednjih decenija postalo toliko da jedva da možemo vidjeti išta na noćnom nebu ako se ne udaljimo iz grada. I čini mi se da na ta mesta na koja ti ideš možeš otići samo ako tamo imaš neki konkretan zadatak, nešto što moraš da uradiš baš tamo. Nećeš se nikada slučajno naći na jednom takvom mestu. Ne. Jako je teško prvo dobiti uopšte odobrenje da vaš projekat bude izabran u zaista jednoj velikoj konkurenciji projekata koji se na godišnjem nivou takmiče za korišćenje resursa koji su izuzetno skupi. Primjera radi, neki od najvećih teleskopa na zemlji, oni, dakle, ljudi koji određuju kome će se dodeliti vreme da se za naučne svrhe ti teleskopi koriste, oni prosto ne mogu da to dodele tek tako. Dakle, postoje konkursi koji se dešavaju 1 ili 2 puta godišnje i na ovim najkompetitivnijim konkursima učestvuje oko recimo 1000, čak i 2000 naučnih timova i onda neki mali procenat ljudi dobije tu sreću da zaista iskoristi neko određeno vreme na tim velikim džinovskim observatorijama za svoje naučne projekte. To je jedna stvar. Sad druga stvar je da samo to što recimo neko od nas to dobije, to je samo jedan mali deo celog zadatka. Kao što sam rekao, drugi najvažniji, najteži deo tog zadatka je zapravo igranje sa tim vrlo kompleksnim podacima koji dolazi iz svemira i često se desi da naša neka ushićenost i velika očekivanja ispada i da nekad nisu realna. Znači, ima jako i puno razočaranja kada vi zapravo pogledate koje ste podatke dobili. Dakle, ima jako puno faktora, ima jako puno psihologije i ta putovanja i sami neki odnosi koje imate sa kolegama i sa ljudima tamo koji nisu naučnici, cela ta kombinacija faktora pomaže da bolje shvatite i sam proces, ali i generalno da gledate život iz neke druge perspektive. Kao neko ko u sebi integriše nauku, književnost i putovanja, možeš li nam reći kako ove 3 stvari utiču jedna na drugu? U kojoj meri se ova tvoja 3 interesovanja ili 3 strasti prepliću i da li se ikada nađu u konfliktu? Mislim da nisu u konfliktu. Rekao bih čak da se vole. Jedna stvar je ovde važna, moja književnost nije nužno vezana za nauku. Dakle, ja sam krenuo da pišem neku poeziju koja je bila potpuno, da kažem, ne naučna, odvojena od mog nekog naučnog puta, ali u poslednje vreme zaista najviše pišem o nauci, te eseje što na srpskom, što na engleskom, i da bih je preneo drugima, to preplitanje o koje si pomenuo je nekako neki prirodan tok. Međutim, kad su putovanja u pitanju, ona su prisutna na mnogo nivou u mom životu. Dakle, imamo onaj neki klasičan premeštanje iz tačke A u tačku B, pa do onih nekih imaginativnih planiranja, putovanja. Poslednjih godina najviše odlazim na mesta gde se nalaze naučni centri, kao što si pomenuo, u tim nekim vrlo egzotičnim, zabačenim, teško pristupačnim delovima naše planete. Ali ja imam neku tu filozofiju, trudim se da bar jednom mesečno odlazim i negde gde mogu da putujem brzinom čoveka. Nekad su to daleka mesta, ali recimo poput vožnje, ne znam, bicikla u Indiji ili Africi, nekad pešačenje po Tršćanskom Karsu, jedan prelepi predeo, nedaleko je odavde, sad ja pričam s tom, prepun nekih vrlo interesantnih ljudskih priča, različitih jezika i kultura, i veruj mi, jedan delić ovog vidokruga o kojem čak ni lokalna zajednica ne zna puno. Tako da
ove tri stvari, dakle, rekao bih zaista da nisu konfliktu, nego su komplementarne i uvek me vuku. Ako imam i čak i krizu u nekim idejama u nauci, onda mi dođe književnost ili putovanje kao nekakva zona za reset i onda tako iz njih nastavljam dalje. Znači imaš 3 velike strasti i onda se od svake možeš bezbedno skloniti u ove druge. Uvek možeš pobeći od jedne u neku od ovih drugih. Tako je. Nakon jedne posete Australiji napisao si esej o Benelongu, aboriđinu koga su Britanci u 18. veku kidnapovali, naučili engleski i odveli u London. Zašto je njegova životna priča ostavila toliki utisak na tebe? Odnosno, šta je za tebe taj Benelong i zašto si odlučio da pišeš o njemu? Benelong je metafora jedne, da kažem, civilizacijske nedovršenosti, da ne upotrebi možda neku grublju reč. Evo, možda objasnim, dakle, ti si već dao uvertiru o tome ko je on bio i ja sam, kada sam bio u Sidneju, posjećivali smo muzej, najveći sidnejski muzeje i tamo nekako me zaintrigirala me priča o generalno o aboriđinima i odnosu koji su osvajači engleski koji su došli na tlo australijskog kontinenta imali tada, u 18. veku. I baš se zadesilo da je u istom danu u Sidnejskoj operi igrana i predstava Benelong. Englezi su želeli da znaju više o aboriđinskom načinu života i preživljavanju, ali to je sa jedne strane, znači ono što su oni želeli, ali način na koji su oni planirali da to urade, nikada nije zapravo pokazao neku iskrenu želju za komunikacijom, dakle da se ta komunikacija ostane neki prirodan način, da se ne uspostavi unapred neka pozicija superiorne rase ili nacije. Misliš, nisu oni pokušali da nauče jezik aboriđina i da upoznaju kulturu, nego su oteli jednog aboriđina i onda ga naterali da on nauči. Tako je. Oni su hteli da vide kolikom brzinom će se pripadnik nekakve kulture i rase za kojim su smatrali da je niža prilagođavati na ono što je recimo plemenski način života, što su oni smatrali u tom trenutku kao nekim vrhuncem civilizacijskog stepena. Tako da je to, znači, ta cela priča je ostavila vrlo jak utisak na meni, jer je to bio jedan klasičan, veoma rani primjer jednostavnog nametanja kulturnih i socijalnih normi, kao sa nekim dugoročnim ciljem, ne da se pokaže, dakle, ovo što si rekao, želja za dijalogom, da se nešto nauči, nego da se uspostavi model u kom bi se kompletno, znači, prihvatilo učenje ili verovanje naroda koji su na dvoru smatrani divljacima, jel? Ako bi recimo u onom trenutku osvajači Englezi prihvatili tako nešto, to bi bilo nezamislivo za tadašnje stanje stvari. Tako da je Benelong odveden nasilno u dvor, u London. On je, ispostavilo se, izuzetno brzo učio, dakle on je sve ono što su neki ljudi koji su njega tamo odveli misli da on neće biti kadar da to uradi, on je uradio. Međutim, naravno, on je počeo da doživljava teške traume, vrlo dugotrajne depresije, zato što je bio nasilno odveden, čezno je za svojim krajem i tako dalje. U jednom momentu je on prebegao, poslat je nazad u Australiju, ali nikad više nije bio ista ona osoba, zato što niti je bio prihvaćen od strane svoje zajednice, niti je mogao više da sebe vidi kao člana, dakle, engleske zajednice. I on je sve dublje i dublje tonuo, tako da njegov život tužno skončao i to u toj predstavi se opisuje, tako da je taj ceo moj tekst jedna refleksija te vrlo teške borbe za identitetom. I nažalost, eto, od te 1786. godine do 2022. godine aboriđini imaju vrlo sličan i jako izražen problem i to je taj najteži moment koji sam ja i pokušao da prenesem u tom eseju. Njegova koliba se nalazila, ako sam dobro upamtio, na mestu gde je danas Sidnejska opera, je li tako?
Jeste. To je jako divan, jedan lep detalj i malo ako, mi smo svi bili dirnuti kad ja to nisam znao, jel, naravno, međutim, na kraju te predstave je, mislim da je u pitanju bila direktorka programa opere, ako se dobro sećam, je spomenula taj detalj i to je baš onako jedna snažna poruka, snažna metafora da na mestu gde je pre 300 godina jedan mali mladić aboriđin lovio ribu i bezbrižno se kupao, šta se sve izdogađalo. Dakle, od tada, kažem, priča o Benelongu je priča o nedovršenosti civilizacije, o nekim manjkavostima naših egocentričnosti, kako god je nazvali, da uvek postavljamo neku, da klasifikujemo nekako stvari na pogrešan način i da sami kao čovečanstvo volimo da skrajnemo nekoga ko to apsolutno naravno ne zaslužuje i to na vrlo brutalan način. I poruka je dakle da se eto od kraja 18. veka do danas malo toga promenilo u tom načinu razmišljanja. Čini mi se da je to osnovna ideja Lemovog Solarisa, jer on tamo kaže kako mi ne možemo očekivati da istražujemo svemir i da zaista spoznamo i shvatimo nešto suštinski drugačije od nas, ako prethodno ne razumemo ni sebe ovakve kakvi smo i ako ne razumemo jedni druge i ako ne prihvatamo sebe i ne prihvatamo čak ni ove trivialne razlike među nama. Jeste. Pisci naučne fantastike, mislim, počevši od Lema, koji je i meni jedan od omiljenih, ali neki drugi pisci koji eto, i nisu samo, da kažem, pisci naučne fantastike, ali koji su apostrofirali upravo taj problem. Ja recimo volim i nešto isto tako, neke filozofske rasprave na tu temu od Ursula Le Guin, recimo čak i u knjigama Itala Calvina možemo da nađemo slične stvari na malo ovako možda šaljivi način, ali to, kada si pomenuo književnost, na neki način jeste stalan motiv, znači to je nepresušan motiv u književnosti, dakle da se osvrćemo upravo na tu neku podelu koja je potpuno neprirodna i na naše brutalnosti. A s druge strane, čak i u ovoj tehnološkoj revoluciji, sad u kojoj si me pitao, dakle mi proizvodimo teleskope koji su kadri da istraže prve molekule iz kog su potencijalno mogle da nastanu zrnca koje su usadila život na našoj planeti i tako dalje, mi dalje ne komuniciramo dovoljno dobro šta to sve znači za čovečanstvo. I dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju da recimo najveći teleskopi na zemlji koji se sada grade, koji treba se dovrše za par godina, se upravo grade na mestima u pustinji australijskoj odakle su odvedeni ti isti aboriđini koji su brutalno, čije su pobune brutalno gušene tamo u 18. 19. veku. I bez nekakvih eksplicitnih pijeteta toj civilizaciji, bez davanja, da kažem, kredita svim tim ljudima koji su bukvalno dali svoju zemlju za takav jedan tehnološki projekat. Poslednjih godina često se govori o kolonizaciji Marsa, verovatno pre svega zbog Ilona Maska i njegovih izjava. Sam taj izraz kolonizacija već je pomalo problematičan, pomalo navodi na oprez, ali meni na pamet pada ono što je o tome rekao Werner Herzog. A on je rekao da nema smisla osvajati druge planete ako ni ovu jednu nismo u stanju da sačuvamo i da je održavamo u nekom upotrebljivom stanju. I kako bi zapravo trebalo prvo rešiti sve ove probleme koje imamo kod kuće, pre nego što i pomislimo da se zaputimo u nešto složenije i veće. Werner Herzog je, neke moje kolege su imali priliku da pričaju sa njime, da se pojave u nekim od kadrova njegovih dokumentaraca, jer je Werner Herzog
jedan fantastičan entuzijasta film, mislim ne samo što je veliki režiser, nego je sad u poznim životnim godinama veliki entuzijasta za snimanje dokumentaraca o upravo naučnoj zajednici, i on je čak i jedne godine putovao upravo na Južni pol da bi intervjuisao naučnike koji tamo odlaze u te daleke stanice i bave se naučnim eksperimentima. Tako da, eto, htio sam da kažem da njegova poruka, mislim, bar ako mene pitaš, izuzetno jaka, jer on ne samo što je kao školovan filmski umetnik, nego je puno uložio u sebe posljednjih godina da zaista snima izuzetno kompleksne naučne priloge, dokumentarce, i tako da svakako on zna o čemu priča kada kaže to za Mars. Kada prijeđu određenu cifru, brojevi nam više ništa ne znače. Naš mozak jednostavno ne može da barata velikim brojevima. Zamislimo, na primjer, da imamo ono što se u SF-u zove generacijski brod. Dakle, brod na kome se generacije ljudi rađaju, provode ceo svoj život, dobiju decu, umru, onda ta deca odrastaju, ona dobije decu i tako dalje. I zamislimo i da se taj naš brod kreće brzinom svetlosti i da putuje od Zemlje do centra naše galaksije. Da stignemo tamo, u tom brodu bi trebalo da se smeni preko 1000 generacija. I to pod uslovom da putujemo brzinom svetlosti, što trenutno ne da nije moguće, nego nismo ni blizu tako nečega. Ali čak je i to teško zamisliti, kad kažeš 1000 generacija. Evo, ti si bio u timu koji je otkrio najudaljenije galaksije u svemiru. U odnosu na te galaksije, središte ove naše galaksije nam je, tako reći, pred vratima. Postoji li ikakav način da pojmimo koliko su ta galaktička jata zaista daleko? To je teško pitanje čak i kad nismo u radio razgovor, ali hajde da probamo. Dakle, primjera radi, od svetlosti od Sunca do nas treba oko 8 minuta da doputuje. I to treba imati kao neki prvi okvir. Dakle, svako ko sluša, recimo čak i da nikad nije volao ništa iz fizike da radi, dakle, može da uzme tu informaciju, onako samo da zapamti. Zašto je bitno to koliko svetlosti treba od Sunca do putuje? Pa zato što nam je Sunce najbliža zvezda. Sad, ukoliko ti ja kažemo da ovaj razgovor vodimo u nekom nultom vremenskom trenutku, dakle, od Sunca do nas treba tih 8 minuta svetlosti da dođe, od, recimo, centra naše galaksije do mene i tebe sad, u ovom trenutku vremena, trebalo bi nekih, ja mislim, 15-20 hiljada godina, dakle, svetlosti da dođe. A najbliža galaksija nama, dakle, najbliža prva galaksija posle Mlečnog puta je galaksija Andromeda, i svetlosti od Andromede do Mlečnog puta treba negde oko 2,5 miliona godina da dođe. A ova najdalja jata galaksija koju si pomenuo, koju smo otkrili moje kolege iz Univerziteta u Tokiju, ja sam bio član tog tima, te galaksije su toliko daleko da svetlosti od njih do nas treba više od 13 milijardi godina da dođe. Dakle, to znači da zračenje, odnosno svetlost koju smo mi detektovali u galaksijama, je uhvaćena 13 milijardi godina u prošlosti. Drugim rečima, kada bismo putovali brzinom svetlosti i kada bismo imali generacijske brodove, ono što bi stiglo na to odredište više ne bi bila ljudska bića, jer bi umeđu vremenu toliko evoluirala da bi se od nas razlikovala možda onoliko koliko se mi razlikujemo od bakterija. Od generacijskog broda i od brzine svetlosti dele nas u najboljem slučaju vekovi, a možda i milenijumi, a putovanje u svemir trenutno se svode na motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Mislim da si jedan od retkih koji imaju uvid u stvarne razmere ovih kosmičkih razdaljina o kojima govorimo. Kako ti vidiš mogućnost za svemirska putovanja, kako danas, tako i u nekoj daljoj budućnosti koju si u stanju da zamisliš?
Pa u bližoj budućnosti nikako. Sad jedino definiši šta podrazumeš pod daljom. Pa ne znam, dokle si u stanju da maštaš? Pa primjera radi, evo rekli smo ovo, znači od sunca do nas treba 8 minuta da svetlost da doputuje. I sad zamisli da ti i ja napravimo nekakav brod koji bi mogao da se kreće brzinom svetlosti, znači od sunca do zemlje za 8 minuta. Do druge najbliže zvezde, to je zvezda Proxima Centaura. Oko te zvezde inače smo nedavno detektovali jednu planetu, dakle to bi potencijalno bilo vrlo zanimljivo putovanje. Ako bi se taj naš brod koji se kreće brzinom svetlosti kretao ka Proxima Centaura, tom brodu bi trebalo više od 4 godine da tamo dođe. Dakle, to znači da ako bi neko od nas putovao brzinom svetlosti, ne bi mogao do prve najbliže zvezde da doputuje za manje od 4 godine. Dobro, to je prihvatljivo. 4 godine, meni je to sasvim okej, ja sam spreman. I još 4 godine nazad, jel? Da, prijavljujemo se odmah, znači za dobrovoljce. Da, samo reci gde da potpišem. Ako je 4 godine u jednom pravcu, to uopšte nije strašno. Jest, to je, ja mislim, za dužinu ljudskog života je prihvatljiva stvar. Tako da eto, to je tek najbliži objekat unutar naše galaksije. Naravno, još uvijek nemamo tehnologiju koja bi mogla da neko veliki materijalni brod pokreće toliko velikim brzinama. Ali sad ako maštamo, dakle, kao što rekao, ostale su galaksije milijardama i milionima svetlosnih godina udaljene od naše, tako da recimo sa sadašnjom tehnologijom nikakvo epohalno putovanje nije moguće, ali ova putovanja, kao što recimo ovi bespilotni brodovi, bespilotne letelice poput New Horizon ili Voyagera koji sad izlazi izvan granica sunčevog sistema, to u perspektivi bi moglo, ali tu je sad jako veliki problem upravo te neke međunarodne saradnje. Dakle, na koju stranu će čovečanstvo da se okrene. Ukoliko se svet ujedini u tim nekim nastojanjima, nije ništa nemoguće. Ali ako sve spadne ponovo na jednu ili dve svemirske agencije, makar to bila i NASA, ja zaista ne očekujem. Dosta sam ovako pesimista po pitanju bilo kakvih epohalnih putovanja u svemir. Znači, mrka kapa. Možemo samo malo da zavirimo u svemir, a i to je samo za milijardere, koji recimo potroše $5,5 milijardi da provedu 4 minute u svemiru, a čak ni tako ne stignu ni do zemljine orbite. Pa ni milijarderi neće moći više od meseca za sad. U jednom svom eseju kažeš, citiram, gledanje noćnog neba u potrazi za zvezdama jedno je od najuniverzalnijih ljudskih iskustava koje prevazilazi sve religijske, jezičke i geografske granice. Kraj citata. Tu mi pada na pamet ona verovatno apokrifna priča o Zenonu, filozofu, koji je hodajući i gledajući zvezde upao u rupu i onda su mu se ljudi smejali. Kada završiš sa gledanjem noćnog neba i spustiš pogled na zemlju, granice su itekako prisutne. Kako ti u sebi uspevaš da pomiriš te dve perspektive? Jednu svemirsku, koja kaže da smo mala bledoplava tačka u beskraju, i drugu koja insistira na beskrajnim podelama unutar te bledoplave tačke. Kao nekome ko toliko vremena provodi gledajući u udaljene galaksije, kako ti izgledaju sve ove naše zemaljske podele kada se odmakneš od teleskopa? Pa to je dosta ovako teško pitanje da bih mogao možda sažmem par rečenica, jer mi se čini da su zemaljske podele rezultat nekog našeg nedostatka da se suočimo prvo sa veličinom izazova, dakle sa veličinom nepoznatog, a onda i sa svojim mogućnostima. To mi onako, sad ja nisam naravno psihoterapeut, ali mi to tako deluje. To je onaj kao neki fight or flight response koji je čovjek razvio vremenom, a ne samo prema predatorima, već i prema sebi i prema izazovima. Sad, tehnički gledano, ako hoćeš, na primjer, ovo sve što smo pričali o ovim savremenim teleskopima, o tome kako sad šaljemo
robotizovano ogledalo od 6,5 metara koje se samo rasklapa u svemir. Znači nešto što je potpuno bilo nezamislivo za generacije malo pre naše, a kamoli za neko ko je rođen tamo 1920. ili 30. godina. Dakle, tehnički gledano postoji taj jedan ogroman korak napred, ali naša sposobnost da kreiramo iz izazova nije se puno promenilo. I naravno, čovek je u međuvremenu svoju kreativnost sve u svrhu tih podela, dakle ona je nekako podređena tim podelama i tako mi imamo jednu paradoksalnu situaciju da imamo gomilu stvari po kojima se izdvajamo, ali u tom kontra smeru, a to je da smo, mislim, jedina vrsta koja svesno uništava resurse od kojih sama živi. I meni se čini da je upravo ta činjenica highlight svih tih podela. Dakle, ne čak ni ratovi, ni osvajanje, nego upravo uništavanje resursa. To je ta prva stvar. A druga stvar jeste sa kakvim teškoćama se generalno države suočavaju kada treba da se razgovara o nekakvom višem cilju, kao što su recimo svemirske istraživanja. I to je ono što sam i pomenuo na prethodnim pitanjima, dakle jedan od razloga zašto mislim da će biti teško napraviti nekakve velike misije na nivou celog čovečanstva koje će biti kadre da ujedine sve te resurse u jedan cilj. To je onako prilično s jedne strane nama koji smo u nauci teško da gledamo tu sliku i mi se trudimo da nam bar na malim skalama to popravljamo, tako što ćemo kroz naše istraživanje i promociju tih naučnih istraživanja uspevati da animiramo one zapećke, možda malo skrajnute neka društva koja nisu u prvom planu, da se aktiviraju i da možda stupe na scenu i možda na neki način utiču na ove koji se više dele. Pogled odozgo ili pregled odozgo, kaže Wikipedija, je kognitivna promjena koju su neki kosmonauti iskusili dok su boravili u svemiru. To je trenutak u kome iz prve ruke spoznaš realnost Zemlje kao malog klikera koji lebdi u praznini i na čijoj površini žive neka sićušna stvorenja koja su zaštićena veoma tankim slojem atmosfere. Taj pogled odozgo, kažu, može dovesti do iznenadne epifanije da je čovečanstvo jedna tesno povezana celina, da smo svi zajedno u ovome. Sudeći po ovom objašnjenju, mnogim ljudima dobro bi došao jedan takav pogled odozgo. Međutim, evo zaključili smo da su nam svemirski letovi nedostupni, pa me zanima može li astronomija ili uopšte nauka odigrati ovu povezujuću ulogu? Može li nas jedan pogled odozdo ili pogled u svemir na neki način zbližiti? Definitivno da. To nije samo moje mišljenje, nego to sad postaje na neki način jedna vrlo temeljena činjenica kao rezultat vrlo sistemskih nastojanja da se društva oporavljaju i rastu kroz ono što zovemo naučna edukacija, dakle edukacija koja dolazi direktno od ljudi koji su u procesu istraživanja, koji otkrivaju, recimo, najveće tajne svemira i šta god. Ispostavilo se da su te akcije vrlo motivišuće. Ja sam imao sreće da kroz neke projekte gledam kako se te akcije reflektuju na povećanje, na primjer, broja studenata tehničkih ili fizičkih nauka u nekim zemljama koje do skoro nisu imale veliki broj doktora nauka iz, na primjer, astronomije, poput Ruande, Burkina Faso i tako, recimo. Balkan je takođe jedan od zanimljivih fenomena, jer mi smo takođe, koliko god imali tradiciju u obrazovanju i naučnim istraživanjima, gubimo korak. I ovo sve što se sad primenjuje, recimo, kroz naučnu edukaciju
za neke zemlje koje nemaju tradiciju, sad ponovo treba se primenjuje i za zemlje koje imaju tradiciju, a koje su izgubile korak, kao što recimo Srbija i tako. Tako da definitivno je odgovor na ovo tvoje pitanje da. Drugi faktor koji takođe je pokazao zašto je ovo važno, dakle da se kroz edukaciju, naučnu edukaciju, da dolazi do rasta, kao što si rekao, da se nekako zbližimo jedni sa drugima, pokazala je recimo upravo pandemija. Dakle, pandemija koronavirusa gde mnogi ljudi, ja verujem, pre početka pandemije nisu znali čemu služe statistički modeli koje prave recimo astronomi i fizičari, nisu znali čemu služi nešto što se zove statističko modelovanje rizika, nisu znali šta znači naučna komunikacija i tako dalje. Mislili su da je posao, na primjer, psihologa se isključivo bave nekakvom, da kažem, izolovanom psihologijom, da su epidemiolozi isključivo ljudi koji samo znaju o medicini, a da su astronomi samo ljudi koji znaju o astronomiji. A posle se ispostavilo da ta multidisciplinarnost je došla do toliko visokog nivoa da modeli koje prave fizičari i astronomi koriste epidemiolozi da bi planirali tok pandemije, da onda moraju se angažuju psiholozi da bi komunicirali određene konsekvence toga, da se angažuju naučni komunikatori da komuniciraju naučne rezultate i tako dalje, tako dalje. Toga svega, takve jedne kompleksnosti nije bilo do skoro. Ja mislim da ne može to odjedanput da se reflektuje na zbližavanje nas kao ljudske rase, ali mislim da je to početak i ako se to dobro bude razvijalo, ako budemo edukovali generacije, ako drugi budu učili s toga, da će to biti jedna nova faza, nova geneza upravo tog boljitka, nazovimo civilizacijskog, kroz koje ćemo, nadam se, uskoro proći. Svakako se nadam da si u pravu. Darko, hvala ti što si gostovao u podcastu Kluba putnika. Hvala tebi puno na pozivu i ja se nadam da ćeš imati jednu divnu kolekciju priče sa raznih putovanja. Evo, ja se nadam da se bar malo pomogao oko ovih svemirskih tema.